igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'igenga bihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ni amakuru yihuta cyane cyane muri iki gitondo arebana n'ibivugwa hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyaboneka ibintu bikomeje kuba birushaho kuba bigenda biba bibi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura muri iki gitondo abantu bagera kuri 25 baje kuba bagenda bitaba Imana baguye mu mirwano mu operasiyo agiye atandukanye yabaye ku munsi w'ejo. Operasiyo zabaye ngiye kuba ngenda nkwinjizamo gatanu kuri gatanu. Ibintu birakaze hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyaboneka ndaza kuba ngenda ngaruka cyane cyane ku bitero byabereye hano mu Minembwe, cyane cyane aho indege ya Sukoyi Su-25 yazaga kuba igenda igaba ibitero. Ibi bitero byaje kuba bigenda bigabwa. Nuza kureba turaza kuba tugenda tugaruka, ese mwaba muzi impamvu iyi Sukoyi noneho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gukoresha iri kugenda isiga utuntu tw'umweru? Ngira ngo benshi bari kubiba bibeshya ko ari ibisasu, ariko izi bazita antifire. Izi zishinzwe kumara iki? Ese zimaze iki ku ruhande rwa FARDC? Byose ndaza kuba ngenda mbigaruko gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda mva hano i Murenge rero mpite nerekeza hano muri Karehe yamaze kubigenda iba nayo Karehe ubu yabaye isibaniro ry'imirwano cyane cyane. Ndaza kuba ngenda nirukanka hano nje hano mu bice bya Bidegudu ndetse no mu bice bwa Rwica Nkuku, Rugezi, Ndongo ndetse n'ahangaha muri za Masisi naho ibitero bikomeye cyane za Nyabyondo, hose ibitero bikomeye cyane bikaba byaje kuba bigenda bihibasira. Ni ama operasiyo menshi turaza kuba tugenda tugarukaho, dore ko bisigaye bigoye yuko hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twabona umunsi cyane cyane hano nka Masisi hatabaye imirwano. Biragoye cyane bitewe nuko ahangaha hamaze kuba hagenda haba indiri y'imirwano ikomeye cyane. Ndaza kuba ngenda mva aho ngaho, kandi ndaza guhita nerekeza cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, umwe mu bohereje ingabo hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nahoze mbona bamwe mu binyamakuru nyiranga abandi baca mu gikari. By the way, nanakwibutsa ko nimba ushaka kujya muri groupe yacu ya WhatsApp kanda like na share, ujye muri comment utubwira ati ndashaka kuba najya muri groupe yacu ya WhatsApp. Kuyigushyiramo rwose ni ibintu byoroshye cyane. Nahoze mbona bamwe bagenda bavuga ngo uyu muperezida yabashimutiwe mu gihugu cya Ethiopia. Iyi ni inkuru yaje kuba igenda ijya hanze, ariko ndaza kuba ngenda nguha idonido, ariko nyaboneka mbonero no gufata cyane cyane abavandimwe b'Abarundi babwira ko iyi nkuru ntaho ihuriye n'ukuri. Ndaza kuba ngenda nyigarukaho ku cyari cyamujyanye mu gihugu cya Ethiopia. Mvuyanga kandi abatuye hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Igoma, nyuma y'ihindurwa rikomeye cyane ry'abayobozi, aho abamwe mu barwanashyaka bavuga ko ari intambwe ikomeye cyane, abandi bakaza kuba bagenda babibona ko ari ugukinga ibikarito bamwe mu barwanashyaka b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 kugira ngo ntibabashe kuba bagenda bamenya ukuri kw'ibibera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri ibi ngibi byagiye bifatwa muri bino bice byagiye bifatwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Nyaboneka kanda like kuko iba ari ingenzi. Iyo wakanze like amakuru yacu ahita akugeraho mu buryo bugiye bworoshye cyane. Reka mere hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitero bikomeye cyane byari byaje kuba bigenda biba
cyane cyane mu misozi miremire y'Umurenge, ariho haje kuba hagenda habera udutendo dukomeye cyane. Indege ya Sukhoi yaje kugaba ibitero kuri uyu wa gatanu ahagana mu masaha y'isa 8 ndetse no mu masaha 12, kuko iyi ndege yarashe inshuro ebyiri. Yararashe bwa mbere iragenda, irongera iragaruka irarasa. Ngira ngo nimuze kuba mugenda mureba amashusho, reka ngerageze mbereke aya mashusho, ndaza kugaruka nyuma y'aya mashusho tugira byinshi tuba tugenda tuyavugaho. Ngira ngo ni amashusho uko mubona iyi ndege ya Sukhoi iri kugenda itorosha cyangwa se igenda ita utuntu tw'umweru, abenshi bayakomeje ko bagira ngo ni ibisasu. Bino ntago ari ibisasu, ibi babyita anti fire cyane cyane. Ibi cyo bimaze rero, ibi birinda umwanzi yuko yarasa indege mu buryo bworoshye cyane, kubera ko biriya biba birimo magneti cyangwa se icyo nakwita rukuruzi cyane, ku buryo indege uyitwaye ahita abona aho bamurasiye kandi hafi cyane cyane, akarushaho kuba yagenda ahunga cya gisasu kiba kibashije kuba kigenda kizamuka bakirashe ku ndege cyane cyane, dore ko ibisasu birasa indege ntago bigenda direct parallel, ahubwo bigenda zigizage paka bifashe indege. Byumvikana yuko izi antifire zigenda zibuza gufata target bitewe nuko ziba zigenda zitanga urumuri ndetse n'icyezeze, ndetse n'umwe mu bapilote baba batwaye izi ndege z'intambara akaza ko bagenda ayibona, yaba uyiyoboye yari indege itagira abapilote nawe ahita bibona cyane cyane kuri radari zino ndege. Mwibutse ko izi ni indege igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri kubasha kuba kigenda kigerageza muri systeme yayo shyashya, dore ko kuva izi ndege zatangira kuba zagenda zikoreshwa, amakuru atugeraho nta ndege n'imwe mu butegetsi cyangwa se izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zirabasha kuba zigenda zihanura ku ruhande rw'inyeshyamba cyane cyane, dore ko bagiye babigerageza, ariko izi antifire zikaba zigenda zibabuza ndetse zinatuma umwanzi cyane cyane ku nyeshyamba za M23 zitabona target yo kuba zagenda zirasa izi ndege z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byaje kuba bigenda bikorwa rero cyane cyane kuri uyu wa gatanu itariki ya 10 Mata mu masaha ya saa 10 n'igice, saa 8 n'igice ndetse na saa 10, aho indege y'intambara ya Sukhoi Su-25 y'ubutegetsi bwa Kinshasa ikaba yaje kuba igenda itera ibisasu bikomeye cyane, nta kuvangura, cyane cyane mu birindiro bikomeye cyane by'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ibi bikaba byatumye hasenywa amazu amwe namwe abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bivuga ko bari baragiye bajyamo atarabagamo abaturage, ndetse hakaba hari n'andi makuru avuga ko aba barwanyi hari amwe mu mazu bari baragiye bakaba, kubera ko abaturage bagiye bagira ubwoba bw'iyi mirwano, baza kuba bagenda bahunga bino bice byose byakomeje kuba bigenda biberamo imirwano hifashishijwe iyi ndege ya Sukhoi Su-25. Iki kikaba ikibazo gikomeye cyane rero, gikomeza kuba kigenda kizonga ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Ibi nuza ko bugenda ubihuza biraza kuba bigenda bikwereka yuko nyaboneka ahangaha iyi ndege ndetse n'iyi mirwano iri kugenda iba nyuma y'aho Perezida Antoine Felix Tshisekedi agiye yizeza abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bagomba kuba bagenda bafata bimwe mu bice byose bagiwe bamburwa n'inyeshyamba za M23. Ibi bigahita bihura nuko ahangaha hakunze ko hagenda havugwa amakuru menshi cyane yibihuha yagendaga avuga ko hari abasirikare bari kugenda bahapfira ngo ku ngabo z'u Burundi, ndetse ngo batorejwe mu ishyamba rya Kibira. Aba basirikare bagejejwe hano mu bice byo ku Ndondo, bamwe bahita berekeza Karehe, dore ko Karehe batangiye no kugenda bahatanga umusanzu ukomeye cyane nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Karehe ni kamwe mu duce inyeshyamba za M23 zihuriyemo n'isomo rikomeye cyane. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku duce
twaha muri Karehe izi nyeshyamba zaje kuba zigenda zamburwa ndetse zikaza no kuba nazo zimukira mu tundi duce. Mu magingo ye ngaya inkomere ni nyinshi, ngira ngo nibwo nazaga kuba ngenda ngaruka kuri Liyetona Koloneli waje kuba agenda arasirwa hano Karehe. Ngira ngo hari n'indi nkuru ya General Byamungu bivuga ko yaba yarasiwe i Masisi, ariko ikaba ari inkuru yoyo itaremezwa, turazi ko tugenda tugarukaho. Nyuma y'ibi ngibi byose rero ubu amakuru atugeraho hano muri Karehe akaba yemeza ndetse akanashimangira yuko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zije kuba zigenda ziri mu gace cyane cyane ka Ramba, Remeka ndetse n'agace bita Basha, aho bari kuba bashaka n'agace bita Nzikati na Kivoka no ku madepo. Utu ni uduce aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 bari kuba bashaka kuba bagenda bafata, nyuma yuko utu duce twose baje kuba bagenda batwamburwa n'izi nyeshyamba zije kuba zigenda zitwamburwa n'aba bawazarendo ndetse n'ingabo z'abarundi FDLB zifatanyije n'abacashuro ndetse n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa arizo FARDC. Mwibutse yuko muri aka gace na gace kaha muri Karehe kagiye kaberamo imirwano myinshi cyane yagiye ivugwa hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, ariko bikaza kuba bigenda birangira uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 nk'aha ku madepo wari waje kuba ugenda uhafata, ariko baza guhita bawuhambura mu buryo bworoshye cyane, kandi baza kuba bagenda bawuhambura unahatakariza abasirikare batari bakeya ndetse n'ibitwaro bimwe by'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 byagiye bitwikirwa hano muri aka gace cyane cyane hano muri Karehe. Iyi Karehe rero ikaba yaje kuba igenda ituma abarwanyi b'inyeshyamba za M23 nyaboneka baza guhita babona ko urugamba rwakaze bitakiri bya bindi, nyuma yuko umutwe wa M23 ku munsi w'ejo waje gukubitirwa muri Masisi ndetse na Uvira ndetse na Karehe. Ngira ngo murumva ko ari ibintu bitoroshye cyane, kubera ko uyu mutwe uri kugenda utakaza ibice byinshi cyane ndetse n'abasirikare benshi cyane. Andi makuru akaba avuga ko baba bari kuba bagenda bakoresha abasirikare bari za Minova ndetse na za Sake, bakaza kuba bagenda beterivona cyane cyane mu bice bya Masisi ndetse na za Karehe, biko yuko bakuye abasirikare benshi hano muri za Rubero bakaza kuba bagenda babamanura baberekeza muri za Karehe. Ibi ntabwo byaje kuba bigenda byoroha, dore ko na Rubero ndetse na Warikare uyu mutwe uri kubugenda watakwa bikomeye cyane. Hamwe bamwe mu bakurikirana ibya hafi cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga yuko ibintu nibatagira ibihinduka kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 kubasha kuba zagenda zisavayivinga zikamara igihe kirekire, byaza kuba bigenda bigora. Ni mu gihe kandi ubona ko kubijyanye n'ibiganiro by'uyu mutwe wa M23 zajyamo ku itariki ya 13, ubona ko ku ngingo zizigwaho iby'uyu mutwe wari wagiye usaba byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abahuza bose bagiye babitera utwatsi. Ntago wategeka ngo perezida w'igihugu nyaboneka ahita avaho. Perezida watowe n'abaturage nibo bafite uburenganzira bwo kuba bamukuraho. Wowe uri inyeshyamba urakuraho perezida w'igihugu gute? Nimba ushaka gukuraho perezida w'igihugu, rwana ugenda umukure ku butegetsi, ibe kudeta cyangwa se mu mwirukane ku gihugu. Ariko mu biganiro simbona hari ibiganiro bishobora kuba by'umuhuza bigategeka ko perezida w'igihugu avaho ari inyeshyamba zigize gute zibyatsi. Wenda izo fungwa bazifungura kuko zimwe zagiye zinafungurwa, ariko nanone nyaboneka ese mwebwe nimba muvuga yuko ubutegetsi bugomba kuvaho hakajyaho ubwanyu, mwebwe niba babwira ati natwe turabahita tubasubiza mu buzima busanzwe muba abasivile, mwaza kuba mugenda mubyemera? Ubona ko ibi biganiro rwose nta kizaba kigenda kibivamo. Ikindi kandi ni ibiganiro ubona ko bitegerejwe, ariko imirwano n'ubundi ikaba igikomeje hagati y'ubutaka ku butaka
hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nabyo bigenda bituma abaturage benshi bakomeza kuba bagenda bagira impungenge kuri ibi biganiro biri kuba bigenda bitegurwa hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23. Nkomeje imiripuko yanjye ku kari kajemo anga muri Uvira, abasirikare ba M23 bakaba bakuwe mu birindiro bigiye bitandukanye, bakaba bakuwe mu birindiro bya Mutabegwa mu karere hano muri Uvira, ndetse bagenda bakurwa ndetse cyane cyane idifesi yabo bari bafite hano muri Plaine Ruzizi, hano muri Ruzizi mu kibaya cya Ruzizi, baje kuba bagenda bahatwikirwa. Abasirikare bagera kuri 4 ba M23 bafatwa miri, ndetse abandi bagera kuri 3 baza ko bagenda bafatwa. Ni mu gihe kandi haje kuba bagenda hafatwa ibisasu byinshi cyane birimo ibyaroca na roketi, cyane cyane byaje kuba bigenda bifatwa n'aba bajenerali b'abawazarendo nk'aba Ngoma Nzito n'ubundi. Ahangaha ibintu bikaba bikuri kuba bigenda bikoma haba ibintu bibi cyane, dore kubo maginga yangaya ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo navuga ko bari kuba bagenda bagaragaza imbaraga zidasanzwe ku rugamba, mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa M23 zubona ko ibintu birushaho kuba bigenda bizamba cyane cyane, dore ko izi ni inyeshyamba zaje kuba zigenda zigaragaza umwuka mubi, umwigane utari kuba ugenda ushira, ndetse no kurwanira ubuyobozi. Ubwo nimvuga kurwanira ubuyobozi muri uyu mutwe ntago byoroshye nyaboneka, kuko uragenda ugasanga Generali Boduwe ari kuri side yiwe, umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultani Makenga ari kuri side yiwe, Colonel Nanga ari kuri side yiwe, nawe ufite ubwoba bw'uko Joseph Kabila araza kuba agenda amusimbura. Ngira ngo murumva yuko hano muri M23 ibintu biracyakomeye. Ni mu gihe kandi ubona ko bari kuba bagenda bagerageza impinduka zigiye zitunguranye, kandi ubona ko abenshi batari kuba bagenda biyumvamo izi mpinduka, nubwo bavuga ko ari impinduka za politike ngo zigamije imiyoborere myiza cyane cyane hano mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'aho ihuriro ry'umutwe wa M23 rikomeje kugaragaza ko rifite ngo umugambi uhamye wo kuyubakira imiyoborere mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigenzurwa n'aba barwanyi, rimaze kuba rigenda ryigarura, rikaba rikomeje gushyiraho abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye. Nyuma yo gufata ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubuyobozi bwashyizweho n'ihuriro bwatangajije gukora impinduka zigaragara mu miyoborere by'umujyi wa Goma, umwe mu mijyi ifite akamaro kanini ku bukungu no ku mutekano w'aka karere cyane cyane. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFC M23, uwo nta wundi bamwita Bahati Musanga Rasito, akaba yashyizeho ubuyobozi bushya bw'umujyi wa Goma. Kisubu Ngabo Desire yagizwe meya w'umujyi wa Goma asimbuye Julien Katembo Ndaroriye wahise ajyanwa mu nshingano nshya zo kuyobora muri teritwari ya Rubero. Kisubu yari asanzwe ari visi meya wa Goma, ibintu bigaragaza ko AFC M23 ikomeje guha umwanya abantu basanzwe mu nzego z'ibanze, ariko ikabanzamura mu ntera. Ibi bikaba rero nubwo bagenda bavuga ko babazamuye mu ntera, ibi ntaho bihuriye, kubera ko bafite ubwoba bw'uko hano mu mujyi wa Goma, ngira ngo muribuka ibitero byagiye bihaba, bavuga ko bano bayobozi harimo bamwe mu baba baragize uruhare ndetse no kugambana kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Mu zindi mpinduka zakozwe kandi, Shimimana Juvenal wari ushinzwe ubukangurambaga no gushaka abarwanyi bashya muri AFC M23 akaba yagizwe vice meya wa Goma. Ibi byongera kugaragaza uburyo iri huriro rihuza ibikorwa bya gisirikare n'imiyoborere ya politike, rigashyira mu buyobozi abantu bafite aho baboneye cyane cyane. Ni mu gihe
uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ubwo wagenda gufata uyu mujyi wa Goma ndetse n'ibi bice byose, twibutse ko uyu mutwe wagiye ushinjwa ako abano bantu uri kugenda uzana mu cyama ari bamwe mu bo bagiye barwanana, cyane cyane ukagenda unibanda ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ese nimba wo uri kuvuga ngo urashaka ubwiyunge ku baturage b'abakongomani, kubera iki izi nshingano zose bagenda baziha abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nimba bashaka ko abakongomani bagenda babibonamo bose nk'uko bo bavuga ko bari kurwanira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibi kandi bikaba ngo byakozwe n'ubutegetsi, cyane cyane dore ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwamagana ibikorwa by'iri huriro bubushinja gufashwa n'ibihugu byo mu karere, ibyo AFC23 ihakana kenshi, ariko ukuri kurazwi kandi kwagiye kujya ahagaragara. Kugeza ubu intara z'amajyaruguru n'iz'amajyepfo zikomeje kuba isibaniro ry'imirwano ihuza FARDC n'abafatanyabikorwa bazo, ingabo z'abarundi, umutwe w'abazarendo ndetse n'imitwe ya FDLR, aho bagenda barushaho kuba bagenda bambura ibice bigiye bitandukanye abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ibi ngibi bikaba bigenda bituma abantu benshi bagenda bibaza kuri politike y'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23. Nubwo M23 ikomeje kwagura ibikorwa byayo, ejo hazaza hakaba kare hakomeje kuba urujijo rw'aba barwanyi. Hari icyizere gike ku biganiro bya diplomasi bikomeje kugezwa n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu byo mu karere. Urareba ukibaza ngo uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 urashaka iki? Nimba se uri gushaka kuvuga ngo urafata igihugu ukaba uri guhohotera abaturage, abo baturage uzabayobora n'ubundi ubahohotera. Ngira ngo kare nibwo twaje kuba tugenda tugaruka ku nkuru hano muri Masisi y'umubyeyi w'umudamu, aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda bicira abana be babiri, nawe baza kuba bagenda bamukomeretsa bamusanze mu murima, aho bari bagiye ngo kuba bagenda bamwiba ibitoki byiwe ndetse n'indi myaka kugira ngo babashe kuba bagenda bayijyana. Kibaza ngo amaherezo y'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 n'ubundi nyine dushobora kuza kuba tugenda tubona amateka y'ibyabaye muri 2012-2013 aza kuba agenda yisubiramo, cyane cyane kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kuba zigenda zivugwa ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyarukiye hanze kandi Korea ya ruguru yagaragaje ibisasu bishya bifite ikoranabuhanga rihambaye cyane. Ibiro ntaramakuru by'igihugu cya Korea KCNA biratangaza ko Korea ya ruguru yakoze igeragezo ry'intwaro zifite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, mu gihe ishaka kongera intwaro zayo yongeramo intwaro za electromatique, ibisasu bya carbon fiber ndetse n'ubwirinzi bushya bw'ibitero byo mu kirere bugendanwa, bigaragaza ko byakozwe mu minsi 3 gusa. King Jong-sik, umujenerali wagenzuraga igerageza, yavuze ko systemu ya electromagnetique na bombe za carbon fiber ari umutungo udasanzwe mu bubiko bw'igihugu, ariko atanga ibisobanuro bike ku miterere y'intwaro shyashya baje kuba bagenda bakora. Igisirikare cya Korea y'Epfo cyatangaje ko cyabonye ibisasu byinshi bya misile byaturutse ku butaka bwa Korea ya ruguru, aho ibiro ntaramakuru by'Abongereza bivuga ko ibi bisasu byagenze ibirometero 240 kugeza ku ibirometero 700. Ibi ni ibisasu bya carbon fiber byagenewe guteza umwijima, birekura ibyitwa graphite mu bigo bitanga amashanyarazi, bigateza short circuit. Ni mu gihe intwaro za electronic magnet pulse MPM zagenewe guhagarika ibikoresho bya elegitoronike by'igisirikare nka za radari ndetse n'izindi ndege.
igerageza ryabaye mu gihe umwuka mubi wiyongera hagati ya Korea zombi. Kuri uyu wa kabiri ushize minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije Jaking Kim Chol yavuze ko Korea y'Epfo ari cyo gihugu cya mbere cy'abanzi bafite nka Korea y'Amajyaruguru. Byumvikane yuko ibi bikimara kuba, abantu benshi batangiye kuba bagenda bavuga bati nyaboneka ntitwaba tugiye kuba tugenda tongera kubona ibintu bibi byakongera kuba bigenda bivugwa, cyane cyane ahangaha ku butaka, cyane cyane nyuma yo kuba tuvuye mu ntambara cyangwa se haje agahenge k'intambara y'Abanyamerika ndetse n'intambara ya Israel ndetse na Iran. Tukaba twakongera kuba tugenda tubona ya Korea y'Epfo ni Korea y'Amajyaruguru. Reka tubitega amaso, dore kubona ko nyaboneka muri ino minsi ibihugu bifite imbaraga biriho biragerageza kuba bigenda byumvisha bigenzi byabyo.